Nanadjud mi sa bukid guys. Naay kabayo. Sa una guys, hawd kay kumudalag kabayo. Ako pang padaganon tung napami kabayo. Sayang lang kay nasakit. Namatay siya. Ninaog ko sa motor guys kay hadlok ko og mabikil. Tumba mi. Ano imong dalan? Dalan pa ingon sa among area. Sa una guys ng panahon, daghan pa kay kamaisan. Karon halos kalubihan na. Nya asay sang gionon tabang mig pananggi bahin. Muna kinabuhi sa bukid guys. Isay nakasinati og pananggi ug mais. Bahinon. Lipay nami og naami bahin. Bisag barato ka isa una. Sa una guys no kay barato pa man ang palaliton. Pero lisod kay pangitaon ang kwarta. Karon mahal ang palaliton pero dali ra man ta makakita kwarta. Pero mahal na lagi ang palaliton.